ke Raid Buam kan sa pynkup burom ya Sniawbhalang Dhar Deputy Chief Minister jong kasorkar jalan Mikhalaya haka arpul turik unai tung 8,000 arpul riu haka Sniawbhalang kur West Sentia Hill District. Haka ne kesingi kan long kesingi bansa cingkan mau haka tanwar Sentia namar haka ne kesingi on sabu mau nong rim ya ka wei kak shet ban ainam ya Sniawbhalang Dhar Deputy Chief Minister ka ba on setip no da ka kerting Sniawbhalang Dhar Waterfalls. Kabadon ha am torong padeng tangchap am na rem subdivision. Ha kani kaju kasngi Sniawbhalang Dhar unsa IT ru ya kak shet karang shuri sha ka Raid Buam bat banbu mau nong rim ya ka regeneration Meghalaya project by art tri knang ban ne pansa ya ka me meriang. Lay pibaro, keting jong ade di Raid Buam, ngade kapon jong Raid Buam. Ni pediang sang phaya pi sha ka program, kaban salong ha ka shnong umlet kod, ha ka akatik private yang acar program, ha ka por shi paje no pas. Ibarat yang atau ga ibadah yang Buam, kan yang Raid Buam, ha ka ni ka juga sngi dawai minister wa burom yang i, ya ka Sniawbhalang Dhar waterfall ka wa hapa garaj yang i. Kamju ya ke project tri lembah kani ke project yo ipen bha yo ipen met ya ke meriang ke wamaya yang ini nyai tu biang di sha bu ap Raid Buam kerpan hai ki jot ka ke pan sat je lembah ijing imlang yang pi wa i ebor imsin ko ya i yo plai bai le renti ka program ko na ko konsep ka sekali kerpa ke pi Sniawbhalang menolak bagi hak program kawan persa mau shiju wo blai kendrat utheu happy ye kerku kerdo yo pi di chai denang upoi pi di su design sekani ko program pynkup burom yang ipu blai shi jarmu blai ko kerku ye pi